jezik je naš i jezik nije naš. Jezik je svojina svih i ne pripada nikome. To znači da može da u kodifikaciji, odnosno normiranju, učestvujemo svi mi svojim predlozima, svojim načinom govorenja, svojim mislima. Znači, mi imamo ustaljenu praksu da postoji neko telo koje normira jezik. To telo ima moć nad jezikom. Ne moramo da čekamo neko telo da nam ponudi neka jezička rješenja koje mi potom koristimo u jeziku, već i sami nudimo neka jezička rješenja kao kompetentni izvorni govornici našeg jezika. Kod nas je to jedno od tih tela je Odbor za standardizaciju srpskog jezika koje brine o jeziku i usmerava jezičku politiku. Dakle, standardni jezik doprinosi toj koherenciji u jednom društvu, a odraz je i kulture. Kada smo od 90-ih počele izuzetno koristiti gramatički ženski rod u imenovanju svega onoga što nas okružuje, neke su riječi nakon nekog vremena je toliko to zaživjelo da i ono što je recimo normirano kao propis na hrvatskoj televiziji, mi danas imamo uredno ženski rod za sva ženska zanimanja. U ovom trenutku mi se čini da su mediji tu po tom pitanju prilično fleksibilni. Ja kad radim emisiju, ja ću učesnicu emisije da potpišem kao, recimo, autorku, umetnicu, slikarku i tako dalje. Sebe potpisujem kao urednicu emisije. I do sada ja nikad nisam imala nikakvu primedbu na taj moj način potpisivanja sagovornika. Normiranje je uvek politički čin. Normiranje uvek učestvuju oni koji imaju moć, a tome se odupiremo mi koji imamo drugčiju ideju o jeziku u upotrebi. Kada kažemo pilotkinja, čini mi se kao da smo dodatno osvojile neki prostor. Treba i reći da nećemo biti ravnopravnije ako ćemo biti liječnice ili lekarke, ako ćemo biti profesorice ili profesorke. To ne znači automatizmom, ali znači da imamo svijest o tome tko smo i što radimo. Za žene postoji prostor i u zanimanjima koja možda do jučer nisu se mogle imaginirati. Nas interesuje odnos jezika i stvarnosti, a onda na osnovu toga da kaže, evo vidite, ovo bi mogla da bude preporuka za upotrebu sada, pa onda možemo da posle 10 godina imamo ponovo razmatranje, da vršimo revalorizaciju, nanovo da nešto vrednujemo i to je u stvari normiranje. Načelno u društvu postoji obrnut politički stav da jezik ne odražava nikakvu rodnu ravnopravnost, da nije u vezi sa rodom i zato imamo i velike otpore prema takvom jezičkom ponašanju. Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi vezujemo za Deklaraciju o ljudskim pravima koja zabranjuje sve vidove diskriminacije, pa je samim tim i diskriminacija putem jezika nešto što treba da otklonimo. Danas svaka diploma mora da ima i muški i ženski rod, odnosno imenovanje u muškom i u ženskom rodu, jer to preporučuje Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Stiglo mi je pismo, neki dopis od sadašnje nove ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordane Čomić i znam da dole u dopisu stoji ministar Gordana Čomić. Ja sam bio zaprepašćen kako sada neko ko dolazi iz perspektive rodne ravnopravnosti, ko se zalaže u javnom diskursu za feminizam, za rodnu ravnopravnost, prava žene i tako dalje, potpisao dokument gdje piše ministar Gordana Čomić. I onda sam se konsultovao s nekim mojim kolegama koji su mi zapravo rekli da državna sistematizacija ne prepoznaje rodna zanimanja. To je također i oslovljavanje u službenoj komunikaciji
sa gospođa, znači ne ulazi se u to da li je žena udata ili neudata, jer je to diskriminativno. Kada se pišu službeni dopisi, mora da bude ne dragi svi ili poštovane kolege, nego poštovane kolege i koleginice, drage sve i svi. To je jedna mala disciplina koja na prvi pogled nije nešto posebno, ali takođe obavlja onu funkciju rodno senzitivnog jezika, a to je da učini žene vidljivim. Ako ćemo rodno osetljiv jezik da uvodimo i u državnu praksu, onda to zavisi individualno i od pojedinaca, tako da se mora u nekim momentima možda i subverzivno delovati, malo kršiti te propise da bi možda i na taj način rodno osetljiv jezik postao nekako dominantan. Jezik zapravo, osim što opisuje našu stvarnost, on je i oblikuje. Kroz jezik zapravo mi govorimo svetu, kakva su naša načela, kakav je svet u kojem mi želimo da živimo ili kakav je svet u kojem mi mislimo da živimo. Treba pažljivo s jezikom, jer jezik upravo kao što nas jezik definira, tako nas i diskriminira. Mi ovde kada odlučimo da ćemo žene zvati ženskim imenima, da ćemo im se obraćati u ženskom rodu, da ćemo koristiti njihova zvanja, zanimanja, funkcije u ženskom rodu, mi time u stvari pokazujemo da poštujemo i cenimo to što žene rade i na jedan svojevrstan način se borimo za ravnopravnost žena u društvu. Putem jezika ga diskriminišemo ne samo ako mi ne upotrebimo taj sufiks ica, kinja, inje i tako dalje, već diskriminišemo i možda nekim atributima lepši pol, nežniji pol, slabiji pol. Dakle, sve što je markirano treba izbegavati. U ženskim studijama i istraživanjima pravimo istraživanje o diskriminaciji starijih žena, između ostalog i u reklamama. Pa je onda jedan od osnovnih rezultata da ne samo da su one manje prisutne u odnosu na druge osobe, nego da kada su prisutne, onda su ili deo dekora ili se čitavo to reklamiranje svodi na to da one poboljšaju svoj izgled, tačnije da koriste razne kreme, suplemente kako bi izgledale mlađe i lepše. O političarkama se govori jednako vrlo često seksistički kao što se govori i o svim drugim ženama koje su izložene u javnome prostoru. Deo kolega svojim ponašanjem kaže idi kući, tamo ti je mesto. Nije ti mesto u parlamentu, nije ti mesto na javnoj funkciji. Šta ćeš ti u politici? O političarkama posebno vrlo često se ne govori o tome što one govore, već kako one izgledaju. To je proces koji mi živimo decenijama unazad. Naime, od 90-ih pamtimo da su kolege govorile o ženama zastupnicama, da su one za madraca, a ne za mudraca. Dakle, od, rekla bih, klasičnih mizoginih rečenica koje možemo čuti. Kad god su izbori i kad se izaberu nove poslanice ili nove ministarke, uvek se bira najlepša poslanica u ovom sazivu. Na sreću, u ovom sazivu Sabora, pa su to čak priznale i kolege, izuzetno je velik broj žena koje znaju oblikovati politiku, ne samo politiku prema ženama, već i politiku prema svima koji su u ovom trenutku diskriminirani u hrvatskom društvu, prema onima koji žive na margini, prema siromašnima. Dakle, nekako se čini da su žene ne samo hrabrije u onome što govore, već i odlučnije u onome što bi trebalo mijenjati u politici. Otpor prema rodno osetljivom jeziku u mnogome podstiču institucije koje imaju stav da je, recimo, muški rod imenice neutralan, da se on podjednako odnosi na muški i na ženski pol i da ono što
se pokušava sa rodno osetljivim jezikom, da je to nasilje nad jezikom, silovanje jezika, tako da su ti narativi već dosta prisutni u našem društvu, a svakako ih podupiru stavovi lingvista koji o tome govore uglavnom u medijima. Nema protivnika, ima svako prava da svoje mišljenje iznese i da ono bude merodavno kao i svako drugo. Dakle, obilje različitih mišljenja je korisno. Pa ja mislim da su najveći protivnici rodno osetljivog jezika muškarci. Zato što je njima bilo kakva rodno osetljiva perspektiva u jeziku neprihvatljiva. Čak mislim da je neprihvatljiva u tom smislu da se često izrugavaju rodno osetljivom jeziku. Ja sam primetila da kada je tema, recimo, abortus, više će muškaraca da se uključi u tu temu, a kada je tema rodna ravnopravnost, među kritičarima će dominirati žene. Razumem i taj stav da među ženama ima protivnika rodno osetljivog jezika, zato što one kažu zašto ja ne bih bila lingvista kao i moj kolega lingvista, zar nismo na taj način ravnopravni? Ako sam ja lingvistkinja, ja sam markirana, ja sam obeležena da sam žena. Ne, ja hoću ravnopravnost. Naši protivnici su oni koji imaju moć nad jezikom jer oni neće da se menjaju. Ja bih voljela da rodno osetljiv jezik podržavaju i muškarci, i žene, i politički establishment, i, da kažemo, prosječan govornik. Kada govorimo o nazivima ženskih zanimanja, titula i zvanja, može se primetiti da u savremenim rečnicima srpskog jezika feminativi, to su reči, odnosno stručni naziv za ove pomenute titule i zvanja, se retko nalaze u rečnicima. S pravom postoje kritičari koji nam skreću pažnju da bismo morali upotrebiti i neke savremene pojmove, odnosno savremene nazive za ženska zanimanja, titule i zvanja, poput influencerke, pa danas instagramerke, tiktokerke. Vidimo sa društvenih mreža koliko dolazi novih reči koje, ja bih rekla, obogaćuju srpski jezik. Jednom su me pitali, sećam se, kako biste rekli pružni kontrolor, kao da je sad to, ja kažem, pa pružna kontrolorka, naravno. Trudimo se da pratimo jezičke promene. Postoji jedan mali projekat ovog instituta gde ćemo popisati i opisati savremenu leksiku, odnosno ono što je novo u srpskom jeziku, i veliki broj feminativa će se tu naći na moje zadovoljstvo. Evo, u prvoj knjizi će biti sigurno više od 50 takvih reči koje označavaju žene. Mislim da je vrijedno upravo obrazovanje oko toga zašto nam je važan jezik. Mislim da je to ono ključ. I ako povijesno, na primjer, pogledamo tko je pisao riječnike, to su dakako bili muškarci. Rodno osetljiv jezik je jedan bogat inventar nikad završenih pitanja. Nikad završenih. Jer svaki put nanova mi se pitamo kako upotrebiti jezik. Naprimer, ne može nikako akademkinja, to mora da bude akademik ta i ta, ali influencerka poušla je na velika vrata. Srpski jezik je prirodno rodno osetljiv jezik. Čim imamo te mocione sufikse koji jasno ističu da se radi o ženskoj osobi. I pored tih mocionih sufiksa i pored tog jezičkog potencijala koji naš jezik ima, mi odbijamo da imenujemo ženu u ženskom rodu. Ne odbijamo to kad govorimo o spremačicama, higijeničarkama, čistačicama, ali nam je teško da kažemo dekanka ili dekanica, akademkinja. Sama žena koja je na funkciji nekad želi da se oslovljava u muškom rodu, smatrajući da je time postigla tu ravnopravnost tako što je preuzela muški, pod navodnicima, posao. Međutim, upravo ona upada u tu patrijarhalnu matricu razmišljanja gde je zapravo žena manje vredna i treba da radi muški posao. U stvari, to nije muški posao. Psiholingvistička istraživanja pokazuju da muški rod nije neutralan,
da se itekako povezuje sa biološkim polom i ako koristimo muški rod i za žensku osobu, onda mi u stvari obezbeđujemo mušku dominaciju u društvu. Tako da mi možemo tu da govorimo i o diskriminatornoj upotrebi jezika. Ove godine sam istraživala primjerke časopisa Ženski pokret koji je izlazio pre 100 godina i u njemu sam našla oblike imenica kojima se imenuju ženske osobe, kao što su recimo ne samo komunistkinja ili feministkinja, nego i akademičarka, i telefonistkinja, i radnica, i učiteljica i tako dalje. Dakle, to nije nikakva novina za srpski jezik. Jezik čuva našu tradiciju, jezik nas povezuje sa prošlošću. Odmah čujete iza toga ideološko opredeljenje. Moj mali unuk koji ima 4 godine gleda neku slikovnicu i kaže: bako, kako je žensko od zombi? On znači, misli da je zombi muško. I onda se ja pitala njega: a kako bi ti kazao? Pa to je, kaže, neka zombika. Drugim rečima, postoji jedan kreativni potencijal koji se može iskoristiti za pravljenje ženskih formi. U ovoj državi, u ovom sistemu ne postoji nikakav problem kada govorimo frizerka, maserka, spremačica i tako dalje. Ali problem se u stvari javlja kada su žene uspešne, kada su visoko obrazovane, kada imaju određene funkcije u društvu, tada odjednom postane problem da se to nazove tako kako se zove. Ja dolazim iz zajednice iz Novog Pazara koja je, može se sasigurno reći, i multikulturalna i multietnička, ali je ujedno i vrlo patrijarhalna zajednica. Čak i kad se trudite da i u, kako bih rekao, i u verbalnoj i u neverbalnoj komunikaciji da koristite rodno osetljive termine, to uvijek bude, da li je to, izvini, ili to neki novogovor. Često povezuju zapravo rodno osetljiv jezik sa kroatizacijom srpskog ili bosanskog jezika. Jedna, ja mislim, od žena koje su dugo vremena već na različitim funkcijama jeste aktuelna guvernerka Narodne banke Republike Srbije, koja dok je bila narodna poslanica insistirala je da joj se svi obraćaju sa narodni poslaniče i danas insistira da je guverner, a ne guvernerka. Obrazlaže ga time što misli da kada se određeno zanimanje ili titula kažu u ženskom rodu, da ta funkcija gubi na važnosti i bitnosti. Kad govorimo o jednakosti među polovima, onda registrujemo jezičke pojave, odnosno način na koji se žene predstavljaju i način na koji se o njima govori. Čujemo da se za muškarca koji je u nečemu nesposoban, često ćemo čuti da je on kao žena, ti si prava žena. One poslovične forme, kad se kaže žena je najbolja kad ćuti. Možemo na osnovu toga i da zaključimo da je ona u inferiornom nekom statusu u društvu. Što je više žena na određenim pozicijama odlučivanja, menjaju se i odluke i načini donošenja odluka. I ja sam sigurna da što je više žena u politici, menja se politika, i što je više žena u profesijama u kojima do sad nisu bile ili nisu bile na pozicijama odlučivanja u nekim profesijama, to će dovesti do toga da se i njihov položaj u tim institucijama ili pozicijama promeni. Može sluškinja, a ne može dramaturškinja. Može dvorkinja, a ne može borkinja. Može daktilografkinja, a ne može fotografkinja. Može nadničarka, a ne može fizičarka. Može kaćiperka, a ne može inženjerka. Može bolničarka, a ne može teoretičarka. Može maserka, a ne može guvernerka. Može veštica, sirotica, besramnica, beskućnica, a ne može advokatica. Može kamenjarka, a ne može veterinarka. Može nerotkinja, a ne može sutkinja. Mi kada pogledamo određene istorijske spise, mi vidimo da tamo gde su žene obavljale određene zanimanja, mi smo imali ta njihova zanimanja u ženskom rodu. Tamo gde nisu obavljale, na primer, nije bilo ministarke početkom ovog veka ili krajem prethodnog veka, tako da naravno da nismo koristili ministarka. Ali sada kada imamo ministarke, stvarno ne vidim nikakav
nikakvu prepreku, odnosno naprotiv, mislim da time doprinosimo i poboljšanju rodne ravnopravnosti i smanjenju diskriminacije prema ženama u Srbiji. Mi imamo jake osjećaje u vezi sa svojim jezikom i jake stavove, znači već utvrđene stavove i jako je teško mijenjati te stavove. Zato postoji i taj otpor i zato često ljudi kažu da su oni prosto navikli govoriti u muškom rodu. Naravno, te se navike moraju razbijati, kao što se općenito mora raditi na osvještavanju seksizma, zato što seksizam nije nešto što vi namjerno radite, nego nešto što se prosto način mišljenja i to je duboko nekako usađeno u nama i treba se boriti protiv toga. Jezik je, kao što svi lingvističari i lingvističarke kažu, stvar navike. Ono što je navika, to je također sadrži i odviku. Kažem, kad smo ove epidemiološkinje, imunološkinje uvrstili u svakodnevni jezik, onako bez trunke razmišljanja, onda sve drugo nema više smisla pitati se. Mi dnevno čujemo sada da je zdravstveni sistem prenapregnut. To su 90% doktorke u zdravstvenom sistemu. Znači, rečenica bi morala da glasi ovako. Osoblje zdravstvenog sistema ima te teškoće koje ima, a posebno žene u tom sistemu. A da vi ponudite jezičku formu koja sakriva ženu, onda vi nju ni u stvarnosti ne gledate tamo gde bi trebalo da je nađete. Kada su žene postale i guvernerke banke, i premijerke, i ambasadorke, i predsjednice, onda više nema nikakvog smisla naživati ih u muškom rodu, niti ima smisla s one druge strane nešto se ljutiti i protestovati da je sad nekakav patrijarhat tu narušen. Postoji prodor ovakvih naziva, recimo za ženska zanimanja, i sve ih je više. Moj je stav da ona vrlo često dolaze ne iz strane politike ili nekog pogleda na svet koji je rodno osetljiv, tako da se izrazim. Ja mislim da nam dolazi iz svakodnevnog govora. Vodič za upotrebu rodno osetljivog jezika koji smo u saradnji sa OEBS-om napisali Svetlana Savić i ja, jeste u stvari jedan doprinos, da kažem, ili predlog za standardizaciju rodno osetljivog jezika, preporuka kako da institucije, ali i mediji i sve zainteresovane grupe mogu da koriste jezik u javnosti. Istraživanje je pokazalo i sledeće, da se u medijima, u žutoj štampi, češće narušavaju pravila rodne osetljivosti nego što se to dešava recimo na Radio televiziji Srbije, politici. Postoje mnogi pisani i govoreni mediji, N1, na primjer, koji dosledno koristi rodno osetljiv jezik. Zato što je jedno od pitanja koje je za Evropsku uniju važno i pitanje jezičke komunikacije koja uvažava nediskriminaciju. Nažalost, danas, i zbog velike medijske produkcije i zbog velikog uticaja medija u našim životima, medijski jezik utiče i na jezik svih nas. I naš jezik utiče na jezik medija i taj odnos je uzajamni. Medije brže od obrazovnih institucija usvajaju upotrebu rodnog osetljivog jezika u javnosti, znači u pitanju je službena upotreba. U medijima su više od 90% zaposlene ženske osobe kojima je stalo da žene budu vidljivije i trude se da upotreba rodnog osetljivog jezika zaživi. Jezik danas kao i jezik uvek u stvari je jedno moćno oružje i mislim da neću pogrešiti ako kažem jedno moćno i političko oružje koji mi u stvari oblikujemo stvarnost u kojoj živimo. I svaki put, znači, naš jezički izbor pokazuje naše, između ostalog, vrednostne stavove. Uvek ću se zalagati za to da ne mogu
pravila koja su nametnuta da nas pričavaju danas o tome da se naši uspesi i da se uspešne žene nekako kriju iza muškog roda. Jezik kreira svest. I ja duboko verujem da samo ako osluškujemo jezik kojim se govori, možemo da predvidimo šta nas sutra čeka. Često mi kažu da promovirati rodno osjetljiv jezik je prosto nije važno, da imamo važnijih problema u društvu, ali ja mislim da je to samo jedan aspekt borbe protiv diskriminacije, borbe protiv seksizma, borbe protiv nevidljivosti žena i ženskog rada u našem društvu. Jezička stvarnost je možda jedna debela dunja od puno perja, pa ti unutra ulegneš u svoje mesto, a onaj ulegne u njegovo mesto u dunji i lepo se osjećaš. To je jezik. Mi se u jeziku ponašamo onako kako našoj kreativnoj upotrebi odgovara.